Pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, de contextos diferentes, perguntam-se as mesmas questões. Como posso não me sentir sozinho? Como posso não me sentir inseguro? Como posso ser mais otimista quando tudo sai errado? Como posso ser mais confiante e superar meus medos? Como posso ter confiança total para transformar meus sonhos em realidade? O que faria hoje se você tivesse certeza que não iria fracassar? O que impede você? O que poderia te inspirar? Confiança total. Como superar o medo com o poder do amor? How many times have you said, I have no money, I have no time, I have no luck? How many times have you played the victim role? Sometimes we start receiving a message, you are not good enough. You are not good enough. You're not good enough for singing in the choir. You're not good enough for learning a foreign language. You're not good enough for mathematics. You're not good enough. You're not as smart as your brother, as smart as your sister. And every time we receive the message, you are not good enough from a significant other, we start losing the confidence. Fear interferes. And then you hear a voice inside yourself when you face a new challenge that says, you won't reach there. You won't make it. They won't be interested in your project. Stop dreaming. Become realistic. And what does the voice of love say? Be realistic. Plan for a miracle. And do you know what happens when fear meets love? It melts. And you go back to your essence. Verônica de Andrés, uma conferencista internacional e também autora especializada em desenvolvimento humano. Uma educadora que tem trabalhado nos 5 continentes, inspirando pessoas de vários países e de diferentes níveis de conhecimento e cultura. Verônica mostra que existe uma resposta para o medo, que existe algo que todos nós precisamos. Todos precisamos de amor. Sometimes people ask me, can love always make a difference? Deep in my heart, I felt the answer was yes. But I was only able to confirm this when an extraordinary group of people that want to make a difference in Nigeria invited me to go there and teach. Por que paramos de acreditar em nossos sonhos? Como podemos voltar a acreditar neles novamente? Surrender to the power of love. Open up your heart and let the dream for you come from within you. You are the dreamer. You are the artist. What dream do you want to paint? What painting do you want to dream? Choose a dream that will allow all your talents to pull together. Discover your talents. Use them. Remember, the light of a candle doesn't serve its purpose if it is hidden. So see the light in you and use it. Filme que inspira a viver seus sonhos. Agora disponível em DVD. Peça já.